Twakutangira mu kasheshekeri izoba norwa mukaga nk'ubutosha ibiro byo kwezi ni 14 ebyo kwezi kwa mwenda umwaka gwe 2024 program eyishengero Sky TV omwanjuzi ndi Boaz tumwesije kandi abakuru bakiraha okuhanura enshonga nkuru omuyihanga nyine omwami Tolnawe John naraga busongora no wa NRM nyine omwami Mugizi Jonan irakari abanyegerwe nowe coordinator wa NUP umurakazo nyine omwami Nixon Kabuye ogwakara RDC umyanya mingi including Sembabore including Bushenyi including Mitiana including Kumi I guess now na farmer ariyo wabo Kashongi nyine omwami Kadamuchunguzi Geoffrey ogunaba RDC wantungamo kunkanate nakada ogwakada bwini jano bugumizamo aha so nukwe turi erizoba ntwenda kureba iki ntukuru muhanga iki government ecwire mungwe bitongore byayemwe public corporations emwe bwite emwe biyeho emwe bigarire mother ministries government negira ngo ikikuru muri byona nende cyendeze enshohoza kandi cyendeze duplication ekitongore kubanyi kikora umurimo kwenda kushana no gwe kindi konkaburi kitongore kine executive director kine board kine abakozi kine motoka kine allowances kine amashita kongo kitakubuzo ati imuntu mukora ki significant rikutana cyabandi ubundi answers zitakwija kurungi as we would want so niyo nshonga enkure yaturetaha konka hari nshonga yamani ndijo erho nchakari 2015 kwa mwenda president wa Uganda Oyistinesa Yoweri Kaguta Museveni tubahaburwa akagera nkuyagisa gisire abalisa be barho imirimo yibe mbakora umukurisa abahinji abebarho ukoyemba sharura abasirikare bembatambura abadini abashubuzi kuyagisa gisire events yatanga ngo mazima kazarwe 2015 kwa mwenda urukumo rwenda nanena ecyo ncyo myaka kinana nyencha kare kandi honarebo Alice Kaboyo state minister wa Rwenzo Ruwero affairs ayesera abanyuganda bona kuza omunakaseke okuza amazarwa ga president kandi president nako bariyo and nka Sky TV nka program ishengero nanye nka Boaz president ninkwendeza amazarwa marongi nyenchakare ninje cyo nikikuru president kumwendeza amazarwa marongi kada abantu bahenda musyo yabari mnonga moderator witu murungi Bowazi wa Mongolia nyenda kutangira batahi banje bunyi napano na mwana wanje sini yakada Nixon Kabuyumbe ntahirikire nagira umugisha twabugana kandi nsime nabo bona bariyo batureba nabakuturikiriza mukitetariyemo okay nimba tengera weekend nungi so omukuru na celebrating a birthday tomorrow kandi icyo kigambo iki he had the capacity to talk about that. No majo ya konko yo no mpiwa pushi no majo no ko yabire no wabate ya no kigamba uto mukuru mukato cyo kinamburuze namize ngo aramusi abantu ninjangu mudareta gumiza mu uri ngo watuyamba John no maro gwakujaye namarara mengi ninyongera irakari yanje ahari yaba abanya-Uganda abarkwehimsiza omukutabarutsa ogitinsa president Museveni okwitsa imyaka kinana kandi nomanya emyaka hekoma kukakata ntorukoma kugira ubwongo butebekine no kugira ki nkuko bajya ngo busubukuru bwo bwihempango keri hati twashitsa president uri ya myaka nkeje y'aba America abakuteka tekera aha level eyensi yona and in any case ije kirigire kubaho uba muhente bibiri zikuhebwe kitinsa amahanga against yona nikimanyisa ngo twine treasure twine kintu cyo buguzi bwingi mu myaka yo kitinsa president Museveni okay so myaka chanana amazira imyaka 38 abwembizi taro kabonero kona kugira ngo ubundi yaruhire well nangwagere ngo instead kurwambuza otunoja ngo tiyagize experience hata in experience iri kumara gukora ikintu cyona icyakubiye cyabenshobera batakagize experience nari byona bero no kora hakuroho na experience byona bero no tukugira ngo yaba nata amazing gwagekorera muto iki we no reba in systems ya in planning kandi kindi
nahabwe ikitinisa tihangariye Uganda riyonka no ko mu East Africa no ko mu Africa no munsi yona nabwe cyo ubwiro bw'inyino shanga bategerize n'ikigambo cye no bakaba minister ko gushoberana barwana na barebo wa president kuringu yaza gamba cye no bwa kwasingo statement kiba cyaho mbeshe cyo nacyo cyetenga amana gukora arano ushako yikorere icyo ni nchezana newe abo kuba Betkamya akari minister wa lands o Kampala then akajana mu president ayina magezi munogita ba minister bona cyanana abakiza magezi ben bona ba minister tina ya hakini so ayaguri akwa minister bakaba rubona bakacura Nixon ndabageze bari nabone nakubashira musase mporayira kagari torunzo konka kuni serikali yakanyisha ndabona musaba kutureba nawo kuturchereza kandi namba rubire ntakwija Sky TV injarangu cha president Wela karanga foila sho amazar bakeka kaga kongora sho yamurabye mu gari finally eje ni pichi akatunga izo bashoborokere byo kuma unirye aza chiri yako no gusoma mu history na Christmas tujya ngo Yesu yazarirwe na Easter to yaferire so people would agree on a date. These things have been there. Kugira ngo bikatwicereza n'ikiri kitwenje twaguha celebrate there. So it's okay. Kandi uzarwa bazireba. So according to you, guess what? No, the family agreed. Ukurgaka it's on record. There was no correct. But even himself nagira nakugira ngo stories akazihomba hingi mbarisa bashubuzi n'abantu bebaro they are arrived on a date. Kama mwita sister Chibombo one day akakirimi ngo nabasa kuba in record date konka it didn't hear konka tumutawarse imyaka yasi Nevertheless, okay. Kandi cyo kutahicho cyukashobora bataka celebrating ejemye gana tumara to celebrate Jonan yabantu bahenda musyo yabare tekansa program manyeta mu Jonan irakari yabanyijirwe kandi ndi coordinator wa national unity platform aba district yanje nkurugamo yakazo manyeka ntwara umushaka kwakira abantu abanataya nabo kandi sime munonga abantu abana batureba a TV cyaguranye yakizire cyaguranye cyo ntumurwaza akaterwa ki kurigera pate position n'abasirikare zeta ko answer katemba akaterwa abasirikare bamuteza ki ukubaza hambuka bakamuteza ki bakamuteza mu bamberisa siyo eje niyo pate position turiyo ntujanja then report yabashaho yo negamba ki report yabashaho te kutana aho batiri akwata na afutero rero kajya ngo utagamba hagamba akuragure hatu ni ushana watora yo kafa kuko wabo hurire nyonkanga mushanjabi ninte ko kubuza tumwana wabaki rero ngambo tubakansorori ngendero muri yecu hato muntu batira hantumbwe then bamushema batakurugaha kwika kandi akacumba izo gurukuru opposite hachi toka rebagano n'urumwenjo ka bajanja wo mutuma manyo bwire n'urumwenjo kwa kigere bajanja bo mutuma bagukinjira ngo utabutaha mu kabaka so Elisa seriyo kureba ryine naryo ryine ubuganga so to kubasa kugira ngo kana match iryo triba it was a harmful thing konka ruhanga ogomwe urukumuteka tekere byo misho kuno wagire mbere konka rebo mu kamera ugiye ngo bakamutera isese bakamutera isese jo baterereza terobi close up anyara kureba Jonan umugize ya bicagoranye tento wanje bakamutera
kumutera isasi ryo kuguru kandi kwahereze aho kugira ngo bakamutera rusha batandika kucyeta amazina gatabo yakirwe sibo umuyobozi sibo je kutera aho umutumwe ni rwanda ribari kikoshene rero kutombibanje nerero batize Goliath noreba urengo umuntu no areba tudara nachikora hosha then kinkuja congratulating y'umwana ngama kozi nyirachaza chiko cyingiri tukunda oye rero nanyenda kubaho no kada because of umuntu na one of my mentors I message yinku ukunda kada nari Museveni kada mchunzi mwenu kinkaye na baba opinion leaders bamutomo opinion zao bahendelea muhira haka kumukunda era kwa mtu kumwana atije Barack Meyi nembo gani munazo kugira ngo wamanye gutaka nakavuga kamwe rero kabice abakinikora bagarukira no ko baje nembo ganungi izo nzityo munaku zigakora habo mu njubazo koresha rubanda bagamba kugira ngo umuntu kanusho ya out experience so hati nyine nguru jono ni myaka igana yateka firinda yi imajo ko muri ya firinda batomuri toro mari ya firinda bihimba mbabishubura then batamwa mashuta good sauce so mukikuri yateka firinda yi kuyanura mnonga tikambiciro joni jona atinza kwijo mu 11 atinji neri yishkobe naye muri senta shemi no bakwara urukundo munoga so nyina kumagisa kata thank you nkize yakavuga kanuzire ukana ko gasomna ko myaka etano bana bashoro mu busya abakariya bakapreparinga kasya kasha abakariya yote niyo the same dodo kasha abakariya babatini shongana John abantu bahenda musyo banywani baitu abekaya bachara kutuletera hano ubuntu and ito bakwiza karo ubuntu tunyumirwa wahura hatandika imboga hajya kurata supu hatakora te nyama ubwira baciro bwira nsaza chai bari mu imboga program mwene is an afternoon thing esa yunata nyoni ndora direction tugiye tujamu gapano turarugo mu discussion y'imboga nakora tafu turarugo mu supu ahe kwendera tikamanya so limbara mu kinywena ndabarucha ukama bwatoro abo mukama kumuri myaka 2009 aha ngoma myaka 2009 tukalkantu kake kandi ku muntu nakora agera ibamanya yasoboshebwa bishop amizengo ashuye cause engoma bishop nabo let me tell you sector zone harimo abantu abagezi harimo n'abatari bagezi tingwa ndakoze ikindi kigambo bakora Neither will be even stupid people get old. You know that? Never said no bakora. Kubakora babeta because they elderly. No more to gusi. Even the old people get so bishop kwabara umukama washwere kwabara umukama public haro umukama wakwabara public ire abaganda nabakweta kuisamwe gari and that man has made it his habit to speak nonsense at public functions. Including the president. The Sky TV was there. I was watching everything. Ebyagambire and Sakirego Tokugam. First of all, you have access to the king. Secondly, king ya kole kitakakorwago myaka 2009 no myaka actually nyuma yabanza in an ecumenical service. Yejo wawe kusaba. So is tukutandika kumwadvise. Let me tell you, abantu mugendesereze public advice. Mugendesereze especially kubeba etakuja on your junior. Yetakuja muntu ari hansi yawe. Yes, yatakuja muntu ari hansi yawe. Public advice no sobora nabo tikiri nkonga no soboza muntu ari hansi yawe. Omuntu ari eguri yawe tokurgaha okaka ngati nga RDC o president I want to advise you publicly. Otinyowe tu presidenti
baronda yagamba ngo akahewa intelligence ngo nupwe katwiba miliyoni emwe ebyo niruguma yoko because at one time you can get a disaster in the president. You can get a president like this one. Now what happens? Every day will be an expose. Every day will be a revelations day. If you get a bad president. Okay, no man nakabuye can be a bad president. Tokumurora kabuye. Tokumurora. Hey, ndagira ngo president akal financial ya ngo mazaro aje gagagal financial. So if you get a president like this one, this country will be a disaster. Every day will be making new revelation. President ni mukuricha imyaka 8 yali unajya kuficha. President kugira ngo family customer agira ngo yatahecho. Umwaka gwa 2017 tukatuli Kinoni. Bishop Mwesigwa Fred Sheldon Kinoni ya Rwampara. Yes, ya Rwampara. Yaja church ya Archdeacon radio ya Kinoni. Yasanga records hakalumu President Museveni gwabatizibwa. Okay. Akabatizibwa evero munana ukwa munana evero 15 rukumi rwenda ana na musanzu kandi mu records za obo zikansoleka ngo akana aburayo ukwezi kumwe kushemya emyaka 3 1947 15 August. So akata kashize emyaka 3 net akana aburayo ukwezi kumwe kushemya emyaka 3 and therefore every 15 y'ukwa mwenda no byarigirira 2017. It was not about a family meeting, gathering and then choosing whichever date of their preference. Commission of Yanaga, but forgive him because he was in Zimbabwe then. No, I was there myself. So ebuko bakenone tubucrossing abasimba bakabimenya. No, he was engaged on Zimbabwe akari ebizubinja akari super minister. Now in never see other research so the man was very busy. Thank you. Thank you. But revelation zezo nekitabu echo ekyabekiro mu record zezo nabantu abayabeire abatizibwa nabo in a handwritten way. No much kwa wisha ishakize Dr. Sheldon Mwesigwa. Achamukize hona there is no problem. Kuyenzera kwetumbi afayo bya president. But akaine it didn't end well with him. Yes, but he had old records eziyabena yoleka. Of course indeed. Akarga yoje abantu abandi nukurga yakarga kurunjo ire abantu Sheldon Mwesigwa bakaija ari echo no teine cyabiri kucyona 2016 akajira mukoti ko bujuliza amusango gwa mama Mbabazi na President Museveni. So he is a man that was not new to him. Oireho abwecho abantu bakitekereza ngo nayetega okwa president akabutwa miliyoni 3 bya Mothers Union Block umuraro. President yahamane ikindiki he gave so many things. So abantu bamangu nayetega akaruro bukizire aka Archbishop akasiba mugaru. So akara mu iki simba. Honge yisimbire bamara biheganye. Yahikamo. He got only one. So abantu batekereza ngo ba bishop abandi 3 na musanzu bakanga kumutera because akoreka ngo nayenda kebyukwetega but records zeyichere nobody refuted them. Thank you. Kabuye woyine issue na John. Ogore kajona akargum muhanda kagenda kabaza tinyine issue John Waheze. Ishura kasonjo wabo ata. John Waheze. John President this week aizerengo Honorable Robert Senta Mucyagoranye akayiba karuru almost bururu miliyoni emwe meaning akati ni miliyoni 3 n'icweka o 3 n'imdwaro nkaga something 3 n'imdwaro 88 we aho we yayibire so akata kusena miliyoni 3 President anyagwe kinakiho mu intelligence so amashanyarazi agumutara mutugambera shana gasora imyaka ya president n'imyaka yo kwetomita so cyo kiziro mbya kwetomita ukani no kugira ngo tumuwereho ibide kwetenga kota tumukora kandi kwetenga kutongeza abantu kwebembera nabyo bishimire kuba bino butano ne kwenda koti ati iki ni cyaje ati kumanya wenshi icyabe na kigabo na rodatefa abena tekatanga nchuchumwe cyane bamukunda munonga abakamuhire kandi bo barho and who is supposed to protect uruburu rwa president
mbwene nuko nakuze mutaro cyo kibi ko muntu terori agakaja tanaka ibikwera abanye Uganda iyo bozo takagambere turyatize utagambere uti natayisa Jonani abantu bo bagabwa n'amurera mone icyo kwenda kumweta cyono abantu bo kandi abantu bamanya ikiryatize because nikirere akaruka Uganda kakava leo na wakabuza aba ndemu wangu ngekada na chemanya na amanya abantu abiyatubireza kiboko Nkaishi. na manyogo uriya yinjira mu box yateka tikiri mu cyaka mu kwenda Nkashi. abantu abaganda Nkashi kandi ryari. bamanyaka rukuchirawe no bamanyaka rukuchirawe hati mwe mukiba bunga ite no himo miliyoni ka terrestre no himo mukiba bunga hati istania wasa kumeti warakira bamwe kugamba oryaho niyo mutebe kanisa muri hati hata orya yarabuze ati Jonani bose yakwakiri warakiro umutebe kanisa nabari yomwe ayino kushobora gukora free and fair ayino kushobora gukora volungoto president Museveni kuza kurwana akana yanga enkorande yaberyo mu Karuru ahabwo kushanga ngo akabatine mukono go kutereza Karuru atakashira intebe yagiye atakashira intebe yagiye mbona akagiza riya tragamisa ryo nakora ari kikwega kenyuma ukashukine bakende baro ninga basha abena chiye chishani mwese kimanywa karuka Uganda kwa president kakaba mukwiye iyo kwenda kumanya obani to twayibere oba nuwera ayibere konka abena amanyisa bane Uganda ngwa karukabo akabasibiza mushana ngwa karukabo akubaterera ine kakaba mukwiba nawe wayine bwino haza kibwa yagumiza manyo democracy akaruka kwibwa oba biboriya akonika bakaba fe kakariye ko gako so president ahakigambira takarukanje bakakiba ntabashije kuri kurete be tukagaraka mutukatera ko rota tamupimo so mucimanye n'izijimira abantu mu kureba nekorwa no kugira ngo haro president owagireho karura kinurwe konkani wumbe ntakucimererwa kwemerera akatwerata uriyo mu mari kisanja uriyo mu ntebe yotashimira kuborumu uriyo no kigambara abanyuganda twine kucimanya ngo president otwine nawagira amushana yagira ati uriyo mu ntebe inaro uriyo makarura kabire kanwo kwibwa thank you and totally this one disqualifies him kongama naza gumoto tubigenderemo kongama Uganda mucimanye ngo twine president owagira mu ntebe omukarura kabire kibi akabo president yajangu abantu bo opposition bakiba Karuru ejiti statement inje atoro jaga ma president kandi yajangu yakiye mu intelligence that is 1 2 rukumuri wenda cyanana tukagera Karuru akarigire mu rutaro wese abantu bingi atakaru kibwo mwihanga ubwo numushango bwo Ati whose duty is it cyane nenda kugamba akarura kandi kacera ko bakarumu yoni nza kujeta mukonesha abesi imbere na no kuba ryo munte yeno ko ryo munte be nawe yisimbere hamwe nabo katebe kanisa nangwa nabo mwen group na nabo katera hata baba candidates oban president Museveni oban besije oban Muriati oban Bobi Wine hino ibakaru abo ba candidates hino ibakaru akaruru bakibo so president yanajya Bobi Wine akamwibaha akaruru ka miliyoni kamusharensha akakaruru kurukataribwe kakani kateruwo because your experience yinyi nenche emunule minjo kwibakaruru is staffing kwa to papara kwa papara kabuta muri kwa kuhereza Boaz akamuna bombo Ni experience yo inejo. Okay. ukoma kuja ise teko chobore hatskuru kiyubaka because you no kanka ninaga Hey, okay. allow him to speak no gwa cyo kweta doctor tuba staffinga konka omukandiko bururu 20 bagwita maganabe adira forms hadiana form our town staffing but there is doctoring of results now aba kutura mwiguru abataka biri baga
biza kumukono bwambara bari tubura ko tukabikora da time ya so one at a time president yana jangu bakamuyo natekwa kuprovinga ngo obuba staff injury if any ningo ba doctor injury if any bukabur suppose ko buri timba kore wanyete nagutegereza yes so kwa kubata provinga recho because hatkora yabira rya petrol polling station yiba kweta Sky TV polling station akashanga aineho bururu magana abiri cyagurani aineho bururu magana ane tubasa ngo polling station ejegero bururu ruka abatezi bururu ruka so hata no murimo tugira buriya bina ubucyagurani hireho nganye ne homa 50 ubwo bwabe bwabire buri bishatu atanu rukimanyo so it is very hard so isn't he validating iki cyaguranya tahanaga mongo karuna kibwa cyagurana no wanyumwa president Wenga ichamtiro muchaka murgari yababanye mwabazo ichamtiro muchaka one of his biggest reason akatwirwe yuko kibaga officially yabatugambe officially now the unofficial is another one kunga we for record of an article of an speech of an external akaru kakiwa bakara wakati room box nyingi yatahuru fomu ya janga amujiremu akuba chichina ningambe cha staffing bwana John kuhaba ari box ina ya CP ya UPM ya UPC na DP ya UPM kere eta ya DP ya UPC rechigara ya CP hobutu so bakaba tengesha bataba UPC bari ya DP yijire bakwate chishane cha chikiganja bachitari yiji yabo yijire UPC aho singa erabo so kugamba mu experience ni yetu abantu b'ibintu bakakora turya abana batebeza twaza no mu society twatanga governance twabere thank you so ni nyenda kugamba ngo nande cha vote tana abantu abatera kwiba abantu abija kutera kanu kwe baha expecting abantu 300 hakijiga na 5 ababija nabo aba bagumayo nabo so nyoni nyangu to will be very difficult nziza kuba kigumira president kuva proving wakamwi RDC kanchi tware nkomo amera one former president mumata president now timing by memi akesha director commission yatwire roadmap president bayinagamba ngo abantu bakiba karuru and jona nyagira ngo ha wo mundi yagira ngo bakiba meza karukona tukate so muri yo power official mbweno ningira ngo ece kintu tubanze tukito mu context tukirebe kibe kirungana kahe okitinisa president arikuza kugamba ekyo abere na tesera hakuhamya amateka kureba ngo gahamage tugatsiga mu kiba kwetara kuna nari kutsiga hakanyangarira ku muntu yakorabaho kibeni cyema ahakari yaka mashini akukuta mu kikumu kikoreka ngo wawatiri nubwo kuza handi kikoreka ngo wawazirota wawatiri hato muyiteka kandi jangu buryo nkora atera temu kikumu konka heje habaho technical error enshobe yabeire umbyakaramagezi bayikirzana ngo ahe cyome cyo cyayanga gukora ngo bagumize mbatera inkabutosha kukubatera hatwe esrabera gitera kugira ngo aha station yeje cyayanga akaruru bakimirize batakatera so ningira ngo hataho wa besingaho noja kwetegereza statement yo kitinisa president icyabere namanyisa nyenda ko banza
kuvangurira ikimuri munange yo gwa nupu ya jwanze nkana ntomara kiba kweta blackmail yagira ngo kada mucunguzi we namanya ahiyabe naterera abantu it is on record history ya Uganda nyoti teina hibarashaje ni intera abantu that one is on record nangwa na nupu yizire nyuma abazi hate yarumu obatera karuru kabo ko kubanza nkanda RDC wa Kamwenge taradizire manu gukucekanisa kurga hari yakazo kubona bo kumakaruru Kamwenge turatwatene ba agents bawo tukumanye cyabaremeye ise kwijana ariko batuhereza konka bakatunga ubururi nkumina kandi tukabara kandi twabushoma abo nje nyangu tukabara twabushoma ni manisa nanye kandi yo ngumbabe ne bamonitoringa karuru kurenga kagendo musinye nka head wa security so aba electoral commission barahamaye babazere hatara batene ba agency ubururu bwabo bukagira buta inkumina zabo inkumina bukashoma so mbonaho nicyo ndikugerera ngo omukaruru akaruru nendu mbwenu nacyo tushimiye kukimanya ayo wanogera ngo is it true no basako kuba yibereye bakora kintu bashimiye kubuza hato mukaruru nuhashimiye kwa myango akaruru kabaje to government ero no hat kanko gambere koko ba no nkoko bajya nkoro mwenjoka otino mwina hati nkoko bajya ngo habereho road map nikimanyisa ngu obuno bwire obogonjora no kugorra enshobe ezabereho enyuma okurengo hati zagarukamo nimbasa ko cyo kurebera omura Masaka abantu bengi barwangikiriza bakabirukanza bababinga stations babirukanza now kuba abirikangize of course zaba complaints but then kibanki manyisa ngo nubagera abanyankora ntibagira ngo nubu yakaba umuntu rwakaba ari ikifiri nkonka yiha mu mwana w'umugabirisho umugabeta kurigarama so a polling station nemwe ahibabinga umuntu warwangisiriza no umuntu no wakwa ari ikifiri yiha mu mwana w'umugabirisho umugabeta kurigarama nibari yargama so nowhere Uganda eyito y'obusinge na quoting ebiceka mwe bya Masaka ahibayirukangize abantu barwangisiriza kutahereza president Museveni akaruru kakagumizamo kandi bakegabera abo kubayijike aho umuntu wena hako bayinamana nakiba karuru nigijuke kumibera nagumwe including NRM icyo tinko kimanya kukaje kirangiza kugambira yukorwa yetsimbere wahora ngo bakwibera station nanga umanyingo abantu bakukiza hamani so umuru Buganda hakahari mu wave ihunga byo mu karuru ebaye bahingwize kakuri bakari barushuwa ngo cyagurana naza kusinga ihanga riyona so bakora byone babene benda nabwe cyo possibility eyiki president arigamba kirivere kiruho aka kiri evident yes John ni kigaraka yo tubuza noha ushime kwa myango akaruru kaba kamazama no buringaniza electoral commission under the Ministry of Justice and Constitutional Affairs. No problem. This is an independent electoral commission. Nobody vetoes their decision other than court. Nichaba kujeta independent electoral independent that are independent. Nobody vetoes their decision other than court. Taro body kugira ngo sebe warangara bisuba etari court. So they have all the mandate. Secondly, haloho weine capacity yo kubinga chairperson wa electoral commission tamye daga hui ejo beno chama nga chief justice ataka kolokinje unless aho a judicial service commission inquiry chief justice wa mara kumutaho to kumubinga pake myaka yikiri to ine capacity kumubinga iyo chumutaho so no wakono so is the chairperson electoral commission yes to kumubinga ngabe ni kisanda cy'imyaka musanzu kitakahoire tukumubinga so atna are indispensable nindo bugari n'abana bengi muno kandi aho bakakitaho kugira ngo ataje buriyo mu wena rike kumura bya influence now president tuenda kumanya at what time because any president in any country can receive wrong intelligence.
so itunga abantu how do we know them so president we no muhangari yo ene babasa kuma makuru gatakira yes any president can receive wrong intelligence so kubogira ngu nupe katiyo omuntu yali political analyst kitebe cha America nabuza nupe kasinga ngai Uganda twine at least region zina ezo impango nupe kasinga mu region ene Buganda so oyo yasinjire mu region emwe kuba abana so kwiba million emwe kandi oyo yasinjire mu lisatu because mu region emwe no iba million emwe Yondi America, I am not entering today. The extension of America ni mbuzi. Ori Atlantic Council. Ndia political desk. Skansanga. Ori chata house Bungereza. Nyowe ekibuzo cyanje ni kibuza. Nyona ndia political desk ya embassy. Nupu ene region yemo yasinjiri. Ekeba million age. Kandi yo yasinjiri region zisatu okeba million zinga. Oinero ko council zo ine 70% ya parliament. Nchemanyisa okoba RDC yadera ngu buri mwe naso kwiba haina amana hatu wachireta kurunji na basa oina amani omusabu okagira amani ankole wagira amani Kigezi wagira amani Rwenzori wagira amani Toro wagira amani Bunyoro wagira amani Bukedi wagira amani Karamoja wagira amani Bugisu wagira amani Sebei wagira amani Teso wagira amani Karamoja nanji gambit wagira amani Western Aid wagira amani Lango wagira amani Acholi Sabrijo nziti 18 Nup yagira amani Soga yagira amani Gureta Masaka yagira amani Gureta Mitiana yagira amani Gureta Luwero yagira amani Kampala Metropolitan so aha region zikumi na munana nupu ekasinga omusabu region zitano omusabu region zitano yibamu million emwe njemanyisa ngo omusabu region kani yibamu mutwaraga iwe oyine isabu region ikumi nezi mane heibote ine kandi mane wagira ngo akoina abahagizi nyine ngendera habyaho wagamba munoiba oyina abahagizi Bata Samson papa. So ebyo tubaba halehe bibaho tubabagamba halehe bibo mu kikali bitagambwa. So amazima nagaye. Nupe kiba teribe. Nyaga nyu cyane tamugamba amazima. Tumwande tumwatugambera hano enter ko tukize gamba amazima. Ne kugira ngo kugira gambe bishuba. So hano taino ya leta amazima. Amazima garigo head of state eni batasimiri kugamba. Now let us go further. Kubo jirangu security mean intelligence ekweire information te kweire information kugira ngo ebyabiro mu karuru kandi so kuleta national security threat all candidate chairman wa NRM intelligence services ezihanga that should be non partisan nizigenda zikoro kutondoza zikugambira ngo party X rigid your vote sir party X nobody says that, nobody does that. Norora nebiri omunanka hati ebiri mu karuru ka US ihanga ndiza rigera ngu Russia eriyo neta hataha omukaruru America konga kuragayo kajiro ta karuru ka movement and not according to your NRM secretariat, not according to your electoral commission of the NRM, not according to your NRM voter protection unit, not according to office of national chairman, according to the state. The state is saying party A ekaiba party B. Can you take and with these people should be non-partisan? There is a very big question. Lastly, abantu veitu omukaruru buri omwe naramuzitaka from RDC, from DESO, from Chi, from NRM, everybody. After elections? No, before elections. Nabaramuzi. But tutera no kutera. Umuntu kutera kutera ide ati ndondra isu kwa meio. So, president sente zinu ezigwijo mukaruru. Let me give you one example. Quickly. Yes. Omukaruru akatandikire between June, July 2020. For 1 year, Uganda ekaguza motoka nyingi kuchira any other year in history. UBH, a number plate UBH. Okay. UBJ. Okay. Yanjye UBH. UBH
UBJ Ukajya no mu Karuru. UBK zone 3 number plates zikabaho mu mwaka gumwe turiye mu covid abantu batakora moto kabaka wait a moment kandi umukuka aho giro thank you nyoni bizu byawe zigomba ya thank you Nabandi kanimbebaza. now Hendera kari. enamba omu Uganda enamba emwe nesokukya omwaka gumwe obundi amezi mwenda obutwabe tujye mu covid abantu batakora economy kinjiri but because we had an election ka emotoke ezaguziwe obwo bonds na number places zishingire URA zikaziri nyingi kuchira any other year in our history. Number 2 aba hardware siminze ne himbo ibagulize teine mwako gubyaturukiremu in Uganda. Actually in that year na Minister of Finance Keiza yagira ngo mu bintu ebuguzibwe muno mu ihanga ya Uganda ni siminti turi mu covid abantu bakanagomba kanka the whole of Nigeria. Yes, John Wanta Nigeria chira I am sorry kunkusima ogira kutoka na kusima ato Wanta hendera shikemo na kusabeda shikemo warenze yeah just 1 minute chira Nigeria bulindo abaterire Bobi Wine naria zombekerwe muno in the last 2 years 2021 between 2020 and 2022 or 2020 mu Karuru na covid than any other year. So sente ezakubeni zija umbururu protection kugura t-shirt abantu bakazerera bamukora fake report ngo twibiri hakatalo kutiba kuona aba Bobi Wine bibo haba abaturire tubara kubiba batwiba abaturire John nagumana yanagameza nyanto Wanta mako kunkumusima jya mutawenda musima so nagumana nyanto Wanta mancho mensa nguhende ha bugiro thank you nyawo mudari so nikakodi so did not rig election kabo yo mukadakikemo president ara practical yagera ngo echoma icyakaruru cy'ukutama icyara kukirange gukora akaru tukemereze chances zingana ki ngo byo mebintu basa gukora ayici cyarafe twakemereza challenge y'itino Karuru imende mingi tukaterizo bakokareka yo si 5 bakokareka izobe notine option ya nyencha kare na listate bakokareka member parliament ushanga izobe yo numutera member parliament numutera president so abantu babashira a polling station ka machine kakanga it's a very big decision but what happened on Kampala and Wakiso they did not vote with the rest of the country extend election so nagamba bsa guidance muza muto muri ryo simbirake mayiro so muza muri kabuye barake mayiro no gurko interrupting so it is a nani ngambara ngo the decision egumere buzima abo kuba kutkuza kuzomu Karuru batuyine okutora katiri batujanga mu rya katiri ra machine nar machine ryawe tano so machine ko reizire kutambo kwiba Karuru ekigahwe kafuka kataterwa nebe tasavinga papas okay so nyoni ntekateka ngwahi machine rukora bagikozese okay aha hiyayanga habaro manya tokwasa kugira ikintu kitine option na nabo mpira ko bafutera ba drawing abagira ngo var ngo muzabwina mano bwina manyana so pointer ngo we should have a plan that has options. Thank you. Polling station kwera yanjye machine Akaruru kaba bakongezeyo barete machine eyekozero no polling station nyinshi abagikozesa niyo jo option zinaninga seme kugira ikintu cy'inyo level ya president injikora konga level ya MP kada ya deploying sente ze yabazira ikintu cyukanya ngo karo mukongeza injaka nabo tinko imashaka kada bakongeza nangwa bakongeza tutukoberga Jonan president yanagamba ngo mukiba Karuru ebishuba nogera ngo tumukorebeka kubi ngo mukamuhereza makarangira Erobye mako akaya gange humanya kutapini storage ya kutapini ngo chiko kutigamba tinyerecho ngo mugari kotapini tebwa mwenyondo kotapini mugari iho mwenyondo nyelo ni Uganda rebe enteka teka ngo kano ndakujanga bagise mwengaro bate oiro kama yeragar baba kwiro okasinga hato katonga utarasinjire kandi hasyaminde
manya umuntu kirungi koreka cyane gacha ibara umushiyade neza kunyeto wanta umuntu ashobora kuremura kuremera yo nacu ni kibuno no so myaka eshatu kine jongu even bintu biyihanga is supposed to be fighting for us so wargaho cyakurema wakiga tutinishash konka cyo bintu rwanda rudo kine omunga hano akakuja kakatira ntuko kuruba banyigana bakuturaganisa ubwo watanka kweto mwitanga bakamwiba kandi ari mu ntebe turamusinge naje kwemera muranga hatu nuriye mutuntuze bamusinga bagaragaye bakere ine cyane atambuka wotakajya ngo abo tuntugamba konka wende cyayo naharabura nyetongwita umukusinga kwanje nyetongwita kongeka kamutehorize uje na mani nyuka ntarebere ngo arahita kwetenga koza wanjo tujonana buyara baha n'umushinja tinsheme kuza kutonga nabo kuba nindonde cyane tonga nisawo kibura umushinja ndi mu ntebe natonga nekirija akutonga na cyawe thank you RDC ko bene wa closing ikintu iki so president yagira ngo bakamwiba John akagira ngo tikubasika ngo intelligence maybe bakamita kikiri. How does it depict him? No, hati kinanyenda ngo twenda twetegereze ni kimwe. Nubwo akaba buri ubuginyi. Numushitamenki kompraningira ubuginyi. Konka bukeza kwa mugaraka mukora assessment. Aha tukozirege, atukozire kubi, aha habere hweki mbwenu nari mwaza kugira ubundi ubuginyi mukaniyemu. Mutandukanye konka kandi kitatugarakaho. After 3 years. Ati kushanga ngo wayanjwire tumukamange akana kurasito ati mukamange bintu bigenzerege atana soda ashagire kuretse nshanju kimanyisa ngo abantu bakagenda batanywire. So hati bajya ngo anga icyo kitatugarakaho owasito harebe kingwe bintu byashora babigabura. Okay. So hati nyoka ninyebuza hati bagera ngo machine aheta akora batatera karuru. Nangwa no alternative ndijo nebasa kugira ngo aba electoral commission burgombora ebe ine extra machine ya in case nari nkibiri kibe expensive mu kuzugura konka kiba administrative hat kugira ngo wagiro turwakizwa mbe murekire kutera mpaka aba electoral commission babarehire machine ru gukora nikimanyisa ngo no bafutandika shamukaga nibaje kutera karurako umwizoba ndyorumwe konkoshanye ngutariho wayiba mugenzo icyo ni kimwe iki kibana bagira by the way kingwenda kubagambira ezurijo nezo guyanagamba abantu bakaba very wild. Thank you. So ogwo kuza kwebo ubwo bururu miliyoni 3 n'ikintu the question ati kimanyisa ngo na miliyoni 2 n'icweka nobaha harimo ibibaye bateremu bya regions n'ibindi bigenderu bonka bakiguruka bakagwa kameme hati nikimanyisa ngo eze nshobe za gonjorwa ntija kugira karuru ko businge kandi noshanga nuru kusimba shatu wano joti mwe hataba babo opposition bagabwa bakiringa. Yes. Sky TV irakari abantu turi mu program y'itishengero orwa mukaga nkoru 2012 byo kwezi okwamwenda and Boaz wa Mongolia batahibanje mu studios oite nisa Kadam Chungus Geoffrey oite nisa Nixon Kabuye oite nisa Mugizi Jonani oite nisa Tunawe John twinaba ekaya kuri Zenith Hotel nubwo bakaturebera mu program y'itishengero burakashesho rwa mukaga ekaya hotel neshangwa kamukuzi zayo orebo buraro burunjo bine urebe garden za gukora imikoro yawe bene restaurant nungere kwereza chance ya chamushana cya cyoro kandi bine customer care nungi bintu umwanya munungi gwo kwemerezaho emotoka kandi byo kurinda byabo n'ibirungi ekaya hotel ntwenda kubasima bwo kuba muri nitwe katuze ahanshonga ya tureta ukugite bitongore bya government twakigambira ngo government negira ngo bitongore byabigita ndabasa kushazi ya usente zwingana kakatabarwa kamwe buri mwaka kichendeze duplication to empowering ministries zitu president ko yabugene MPs bamugira MPs abariya national economy I think budget and other committees bamugira ngo enshonga bwenchi ebitongore bya government nke cyo mwane cya UCDA ekitongore ga civil aviation authority nebakoraje nabo kugira ngo abakozi babyo nabambakora mpatane bari ya contracts so umuntu akora kumati wanyemye yako beshatu
nanta kozere giti bakungarura mpatani nko mukozi wa ministry abugira ngo umuntu mugwe aragurgaho yaraga kufa ara permanent ara pensionable akora binkwatire ki gumana jati ndi abambire ki kishoro cy'umworo president abuza ngo kandi abasirikare ba UPDF kana zo mu mahe kusubara humure we kana akora science iturko so mu UPDF abantu kora bakumanga bara permanent bara pensionable ni basakora no ministries president nangwa kabuza ngo mwisho abakugira ngo UCDA kitongore cy'umwani because umurho no gubiri munonga akajya ngo abakugira ngo UCDA ne kwaraje munonga tuyo ministry yagwe kariki ba MPs ngunga president atkashiko mu majyango UCDA ne kwaraje tukajigara ministry ntwatu wagiferwa reka tuyo ministry tugaza UCDA but that is just one example John kantandika niwe exactly niki ichi government igeze ku solving significantly in practical terms excuse yo kutaho yo kwihaho ebitongole bya government in the days to save money nkurengaho kugera sente z'abasajja is insignificant, immaterial and inconsequential. Kitere mu rusongora urwe kwaso yo kugira ngo ibitongole ibintu babigeita okusajja sente trillion emu just nukarwe kwaso kachekati hariyo abagana bagira ngo ensonge nkusike hatemwe hari hechame kitako hanu ibitabo bya government bakagira ngo batwiba trillion ikumi every single year you know planning to saving them and then you tell me okubi kumi muzikwiwa ndizibiro bitongolo inonda ku saving ahead but you so in other words bagira ngo you begin from somewhere no bagira ngo hati mwibe mwenda this is no this arrangement is wrong hati ebitongolo ebyo bimwe abantu abakwijamu ministry n'omuntu yandikire stiru president ngumutwenda geita abantu ba ministries na yesanga al permanent secretary ebitongole bino bishimiri kuba birahasi konke kitongole nikida kitunga sente yingi kushira permanent secretary na minister combined so ni bintu yituma iwol wa UCDA no tunga sente zingahe none how often do you travel because robo kuboro kitongole kine budget no mukama ukwawe semi autonomous yes kandi ministry yakubene yenda uburano ujya Kigali ugihandikire uburano ujya hano ugihandikire usabe ulinde response hati just nabantu kwendo bukama ministries because atukatwine yunura kongata bashire o ministry emirimo bagihera kushoma bagihera experience kunka jo nati mbakuhezo bwa executive director bwa KCCA kunka tukaba PS wa ministry KCCA nebe tweru kuja kutebwaho justification ekairiye twine kumanya ngo ombetongole bituriyo ntugambaho haloho ekitwasangireho ubundani bijuka kurungi sana civil aviation authority tingo butingo bijuko byako ebitongole byona nito tubikolire ngaina rero beyond and most of the processes kabaho between 91 and 94 processes okutahe bitongole yunura you are around that time ebitongole mwabitaho KCCA 2010 mwabitaho hati ngo mwabisenya ekyabene kibateisaho buli kikakiri cyaha competence efficiency service delivery tuzo rizo bazabemba okwica abantu ohereza nabwecho omukishirizo mutindo ntusaba ngo kitse gukina and what is the report card now ni report ne yuleka kana yuleka ngo kuchikole mirimo yabo iwe owali oku omu district yoro muhona owarasangire extension officer ezera ha farm yawe to make an impromptu visit no John wagira ngo abakura ministries benefitana mbareba ngo bakabe bari abakama okusinga as agencies then amakuru ngo reka ngo General Salim Sari akashitama na Dr. Gobi akiri kushomesa mubuzi batensa ha rationalization of agencies hat ministry abakura ministry barinka hiniti mariyabo kandi hati buri mwana nakoze sondi ati kangubuzi
no kigambe rota mahali ne tashiniri kuba no gamba ino gambe rota amuntu president ine ba presidential advisors chikumiana ine minister by UN standards. The ministers in Uganda cannot fit in a classroom because UN standards zijirango mu class asubiri kuba mu 40 students. So our cabinet is more than two classrooms because twina chilana basatu. If you have a cabinet that cannot fit in two classrooms, kandi tokuja kusera some professor lecturer nekolera jangi nekolera jangi so you can't go to nekolera jangi korondo musomesa wa university nekolera jangi the man is nekolera jangi. You have ministers cannot fit in two classrooms by UN standards. Ministers by Uganda. You have a forest of presidential advisors, including Eddie Kenzo and others. You don't go for nekolera jangi. Ejo ni pster na gari. Na wakati msasara na babucha man. You can't go for a nekolera jangi to do for you something of this sort. Now, Evia Magovi, that's a topic for another day. What is important is agency eyerabe takora kurungi jigambiro to the KPIs are here. Or because your roles are being done by so and so, we are removing you. That will be understandable. Hello, yes, hello agencies is batakugambo hobukuba nzikora kurungi. Ngomo defense yokorona. Haronka agency ya NEC yikura lieutenant major. Nobody can even talk about it. Why? Because of its performance. Now, even before Mujira, the performance in Uganda, Obanto Bagambra UNRWA, the entire parliament was including our opposition because of its performance. Its performance. UCDA performance. In Kadaya Development Corporation. I mean, agency DDA. Kubojita Hakaruru. Avanzo bata kugira ngo ije omuntu weno wina amate ngakada mchunguzo wina amate takumanya DDA ne muyamba kiraje tono konko muri mu mwana namanya omugasogwe omugasogwa UCDA aharu kabi omuyihangeri tukubantu kunda districts hatwongereho na cities into planning aturugaraka ngai because now the other day tugira ngo ba RDC ne bingi abo district so kuba nyingi naho twongero ba assistant RDC 2 steps ahead, 1 step backward. Mbarara tuine mwende Mbarara city we have 9 RDCs, maybe 3 steps backward. Akwa no garka yemwe eventually you cover some distance. We have 9 RDCs in Mbarara city. Ati noreba boaz n'abaturire n'abakutureba jone oya nahendera yako saka gambo performance hati government kwere yatiriho nema ekagitaho na statute ya cyenda na mukaga mwenu wabara nemo biyabire taro ukakwata hi kazi bisharreze twabetu no mu Uganda tingwe na uteze kutwara abaturikirize haremanyo kunoku na nobwiro bunema yamaraho na nobwiro bw'abantu bamara nobombe ko mbishara relevance ya nemania cost benefit analysis tero because before nema abantu bache barwe mbishara you bring nema to protect the bishara, you have many people in the bishara than when nema was not there. No, even a population growth maybe. But you factor his government. John, so allow him to. So John, say something. Johnny, wano gamba ta jangu ni bantinde byo kugarka. Konka point ero. Tokizi bakunganga kanga. Chama. John reka Nicolas. Ndende kuganga kanga. Na nyenda kugambara. Za National Forest Authority. Obuyabe tarho. Forest cover it. Yebire byahanje gurhange butabyirwe bantu irumbi beta natural forest ikaninga naki hato butwine forest authority nibyinga naki natureta cha performance washobora wazo mu rujungu nawe uneta rashomereji wakwate sharra ukabitahevura ukabitahinyamishwa kabutaho mizi neseje yitaka tu environment ejo
mushi tukabire tuine forest authority tuine NEM authority tuine wildlife authority tuine mineral authority manya that's one ukabiro in authority emwe yezo natural resources zone then in directorates EJB in charge animals wildlife EJB in charge wetlands EJB in charge but not authorities then the payment mshahara yabo authority mshahara yabo authority kakomoka URA izoberi URA yargomu kuba customs ekaba authority omshahara katembo kwa masorchikire honorable wabandize kuba commission owabi okigambo authority cha attractinga cha letera abantu kuhindura buri kintu bakaceta authority harona person authority over the authorize what I don't know. There is an authority no panisa office umuntu narukora retiringa a submitting papers on public service bagira ngo noza kumanotunge sentence was computing konka har authority no pensions what they do from morning to evening can't tell anyone. harona pornography ko tingare bagana denaba na meteorology authority kugambira abantu unaza kubarohe cyane nar harho mshana nar insurance nar yorubara do you need authority kubarangira okobwire burabe buri really unako tukakubera department you minister of water so abona baranje tubashashura tinde kinde bakwa wano bagambira ngo muzabize insurance muzabize mshana muzabize manyera muzakubabi barya tubashashura sente kunga tshashura kimwe bako bibintu by'amani bine motoka bine bitagenda just kuranga tubakahindura we n'abaturanje no but really mwabata hansiriya they do a lot of research kujya gukora ukorango John bonde kintu kongera that's science. Yes you will do final product but turanje inkurgira mu research nkeje y'ijona ryo nateka mu bakora nija gwenjuranje baza kora research naza kuzumshana mwingi but what is the cost implication hatko kugenda waza omuba uwa ababisho abenyamisho bashati oyine kibura oyine nyamisho oyine bishara oyine authority mwenye niteka ngo government jene jangu ezimwe bazigite ezikore mirimo kwenda kusha nyego cyo ni nshimba kandi mshara yaba bantu ikaza higuru kuba nibenda kubireka shana bagira reviewing kandi nabo public service tucyakuru review ngo mshara gumuntu bwa Kenya so yoni ngira ngo kutegereza national information something and technology authority then national registration services bureau and services bureau then in the national and for information briefly briefly on that obabene bagamba hari neta na URSB URSB eribura hamwe nekole mirimo mingi nera eribura hamwe nekole mirimo mingi konka kandi neta niyo basebingire neta taro nomwe owakumanye chikora completely but because the board the chairman board is related to one of the big people at parliament then the executive director is related to the minister himself of ICT the agency was neta yo bari backbone what is UCC oine neta oine UCC oine so point erungu politics amazimaga kutento wasa running authority because the relative of Nixon is in parliament then thank you mukuru yari nwariyo nchibati wasangu it is wrong over when tuire charenga kandi cyo bwama ngo nangwa rona offices aranga abatorana bajangu ba RDC bargeho kora nonda kuzo mu civil servants positions zize mu zone deka kuba like kuba specific ukaje tukatero guwenga ninyuka when I was in local government narukende ya Nixon akari position yo muntu ukaba mu rebel office natari hatari
konka baza kubuza ngo activities ze uyu mwaka nzikubura. Thank you. Jonan, government nenda kwetereza kushazi ya sente konka MPs including abo opposition no bariyo mbatera icyo kutereza government ndebere kivumbi ndebere bwana ka president akamugera atiwe nonda UCD yawujya ngo nekwembe bozugabira abantu ngo kwa karuru abo nkintu mutambikono government iza gukora ikintu cyurungi nangiyo no hirwo giyamba kushobora ko yamba kera muri rugambo burungi kugira ngo kwitereza rero tahanye mango yetereza bana kushobora ko kwetanga kugira ngo rugambo to ngo ni Uganda bunda katereka mama ngo statement inde televiziyo none so ti government nyo hino kungugireba okay maybe no jangori nyangore tingoro manyaji kuko government kwe ngugireba ngo ire Tereza yubuze bikashishwo tumweze kwitereza kudisogereza mbano ngiye kubrega mu yaka kushika ko mu yara mu roje hata bari bazimbe baye korire agarika hereza week aba kujya kumubona mu twemera kajya ngo ekigende rwo muri yecu nukugira ngo bakekereze sente okongera ba sister gara disease district omumbera kijo urukwigureza indendembo real akandi ba RDCs bali bari enough on ground kurugerario kira disuzi imbere yindu muri anje akazi orian wako batorana president nuwari kumanya y'abana bamara natwe bakumara ya financial case yazino show konka echo kubura mugezi just briefly unganyire kutahamu aha municipalities cities z'uriyo no gambe endem halumu town council bali mujya kwa city that never happen nakasongora is not even a municipality is a town council benda kujya city Leo kare nje rajeta chensa mama nyaro bagereki na town council aro kuyo karebeka ibiyense kora mukame kakagaho akaguma ho mukazi bigarumwe karebe tunguka yacara bunshijanira ro ukatekateka ngo amani bende umukazi kunka icyabi kitamire kacyo cyabi yumbuye warigire saho pastor wana ngo tunagenda yeshandaga aza mustani hata azomukanisa ngo bamushabe batoronya mustani jenda hata kiza kwiruka bamukwara kandi ushanga yakoze restani ngo yire kugenda hata abantu mushara umuntu umwaka gone batakanda kuchira ko wende yabire stani so the problem yo mu Uganda tekushabwa ngo yegere kuba ikitwende kugumana cyo nico problem wano cyetegereza so nturakinga administration kutunga services nkizyanagamba nema abenshi nemel seated down is being paid kunkibshara byo ngo ako konka nibetenga kubanza kumanya nabora abacendeze still services needed nabona bora agiyeho nema ibshara nibyetengwa so banza for making sure ohereza abanyarwanda ukubasa kumanya ngo umukono ngo leta guza kuyamba nabwo tubabisorganized by ministries nazo kusikanya ziteganisa ncokorera abantu yadize bagabe mbo tuyumishabura hatuyemuza umuze kwakira ibicora gombora kuko abantu batarikira kurya bahinje uyibuze ibintu byinshi kuko bisijiro mbazi to kusisa ngo bimo buhunga to kuteka mpenjere ngo abana bagiye awabeta wahunze umushanga umuwa kugomba abana bakoshoba ho babirya wakora hata izo ministry abo twaro pasayinyo yo tujere ebintu bituka tutachigete chukurera na ministries nyingi zigisogareza ingena parishimo ikintu cy'ukurikira direct kigicyananka izo already identified batakakire kuyi nashigereze ni hafi bichwa bya tunga sente zembo hasi so ministries kuzukubura mu guidance proper monitoring hata ibintu bije bishoberwa icyo president rajya tsana kanyogero na assistant RBC oshango mwe okutaba assistant RBC wako bari ko kwiho nicyo tujya tukajya twanya Uganda aho tutakugeza muri president rwo tukamahara tukareba abo kuba twakora koza uko takayibiro no ministries kandi bahindura bakata mwaba bakareta ba professor bashomere bindi rero ntaro kintu kibi nko koragana n'umusoro shomere because tutarikire kureba n'abantu bakugwa hesha urebe tshwana taro kintu kibi nko kora ki koragana n'umusoro shomere
washanga ngo umuntu ka fast ball muka hazobenge bwe nuki hazashumire muno igihe katereka muturuko habo kuba hariho busuru no kugezo wo kushoma kujwangana okushoma ko kubanza kumareshon kugambara abantu tamabatu kagashanga oyinegeti oyinabakuni batunyuka shanga amabato mu compound ukabona no kigamba hagati ya court that thing ejection ziyo kushoma oshoto mwo bwashoma muri rukimwe kishye uri confident ati okushoma kwa ngalo muterezako handi tukakora borongoto azif borongoto is normal so ekizibu cha Uganda ati Patu yabu kwindura hariho n'ente bicimire kubanza kumanya ngo enkumi yorabana mukaga naye yegameho turebe hariho muraro gurukwisha kitari yecho buri kimwe cyona kiza kuhindura so kuba rero UCDA na champion na wagende champion ni abana mukaga abanyarwanda kumukubona mukikoraganisa mutakashitoganisa umugambo mugumize mutukikorere naho tere champion yashitamiye abaju hariho akarembereze bisharane basaguma umaze se noga waruwa mukaga urira katugira ngo mu Uganda kurugakena na mukaga buri club y'umupira buri district buri ishaza buri ishomero yahinduwira umuyobozi wari kureka haro champion no utakahindukira Jerome Museveni so RDC jona nishoga waje egari yitembera mu mahembe ngo twantutwaranemo muna champion na wagerata nawaze haro bajuturebe mbwenu ninteka teko mwe no buryo mwe no rusara Uganda cyari kwenda umwihangarito ya Uganda ariho cyo muntu arugambo karengo ya kigambise myaka kurigirira ebi Uganda yarabiremo kuyiho twaye turi abana kufitsa hati wareba ahiga yashika reno muntu agaragaye nanga bagikoze experiment kugira ngo mbanze mu nywabo twa rero marebe kubarana buyita hataho yawe tare myaka nabaye ne cyagweriye gonge kirungi testing vaccine bakamuraganisha kujya kutera sente agenda hanyonyi ngo bobo no baraba president ngo najya guma agenda hanyonyi bagire printinga sente rero mbwe naho ecyo nibyo yabyansho so kutuko bantu gamba washango hati Uganda ngwero nkomukina hata bari kubyetegereza bagoma bashobirwe ko ganyo nanyenda kuyamba murumunanje ubwo mwana wito opposition wa nupu ngo yanagambe ibyo byona ayebuze ahabwengi ababere bahakanasa government abengi nabaye bagihabura bakabanza bacuye kabahabuze hata bargo bagira ngo akatwegarikira mu NRM nyana na cyacitegereze ahabwengi ebikongi ibiyashangira mu opposition either nabahabura government narno bagarka umbasi icyo kwara cyitegereze nibwo aramanye ngo byari kugamba titeka ngo nebye public rukwenda konka wo businge bwo kitino sa president Museveni yaretsere buri munya Uganda inorsa rugambe byari kwenda kandi kirun cyarwanyisereza n'ikimwe ko gambe buhurira nubwo kuri opposition bizo mu ngora o kigambe bitari byo bakweshongore cya ania kumanyi so Uganda narwa kuba umwebembezi witwe yihanga tukabasa kumugosa nka experiment kugira nkatwe tumwegekera baju at strike yana atebaje iyo nono ndango bamutere cyaro baju inene kesi kuba mutara baju hatu wareta alternative kanza cyebitongore ne cyamazuma nangwa umukushobora kuba kitino sa kabuye senior kada no kitino sa John Tornawe baturetera ibyo kurebera ho bingi by'ibitongore bya government ibakweta authorities rero ibikoremera mu kongo kashanganishana nanye nzire ngambe aha kintu cya restructuring oku restructuring anarshi kugira ngo katuhindure mu muntu waza n'ikintu kirivere no namwe ka hatabaho authority muri kwatara n'ibitongore bina kongo mu restructuring bakataho sente ziringanire zora kikurire nora kurateho kutari kugira ngo director weki kandi cyagumaho konka bazishaka twine offices ezabezi ryo mu civil service ezitakiro izibagingwa egikirigiho bakireba kandi zikargaho so neki nacyo nicyetengesa ekintu cyone kikubasa kusevinga esente yempa mushoro kugira icyo cyakorera abengi
n'ikintu kitushemeye twena kwejumbiramu omukukisapotinga hati senior kada kabuye yakose cyekorebero cyanemo niyo ni mango n'abanema barakikushobera ngo turiya ba mugashogi bubonka barakikushobera kuwe buza ngo ntukora cya because ndiyo mumbantu abosere umuhuru yo kuprotecting ebishara konko mugenzi mbe nakurise ngabi so ate bitongore nkebyo nobo kugira ngo bakita and no kugira ngo bakita aha bakora ikitongore kimwe kahati ekikuriye berenya mesho nabyo mbere bagiheta environmental protection authority wakireba cyakwataramu amarindro genya mesho cyakwatarana mu bibera cyakwataramo impanga n'enshozi hataho bataho structure y'abantu baringanira rero abantu baringanire babahe sente ziringanire icyo kiretaho savinga esente ezanaza kuzombe tongore bingi bikora ikintu icyo kimwe nangwa numwe bakahondandayo kintu kimwe icya kabiri nibingi ebishemeye kukorwa oyireho necyo cyo kureberaho hashemeye kubona ngo na referendum yo kubuza ngo ba MPs beshashuro barikwenda nari habeho umutemo kwa kasenta kabashemeye kutunga nabo nkabandi ahubwo nakijo aho hariho kina cyangwa kitware sente nyingi icya kashatu necyo kugira ngo umukurwanisa uburwenguzi kongera mu ndisho nati burizo kurengo ntaza muki enati akoba ati is billion trillions ikumi ezikubura myanya yenga zarindwa nangwa hakagaruka nk'itanu zikabana zabura myanya yenga ngo financial yemu aho ntabaho inkizo tuba twatambara so aho konka ekinkwenda ngo ntereho ishumbi necyo kugira ngo omukurwana soburu bwenguzi namwari muburemeze aba bakabana baziri beina bakuziriye nabo so hatebye nebinte public shimiye kugira mu interest no yes no wako mukuru wihanga bashimiye kutera mutoki yamani yukurengu habaho obuhwezi ahari yabo abahuriye yes yes hati ebitongole bibindi muri no mubitora busa nema they are just soft targets nema you National Forest Authority machi mubitora busa let me give you an example ni wanotaho mucyabandi nkiza nkutahima hato nkorwiza hariya waza kushanga bura hamwe ho nartahirirwe kandi hari kitongore kigo waza kumbe kizimba muri imba room nubo ntabakoze assessment nubo kuza kora industry ntaro assessment hateje korwa baye ikiri numanyisa ngongere zindi dashika hati umuruizo rukugamba hari mu factory ni ya minister umuruizo ari factory ni minister of trade kanyo ngora kimwe n'ingambe bingora ni right uno ubukubona ujya tunga moto kugiro is he above the law no is not above the law a fellow minister akagera ngo mukora biona factories mutazikwata so I agree with some people ngo ikintu kukora muno nari kuba efficient nari sector kuba efficient ngo mugitereho authority I agree it is not necessary sometimes because ebicholi omurigion enu East African nturiche ebicholi bingi we don't have a national maize authority cement yeitu neja Rwanda eja Burundi eja South Sudan eja Congo eja Zambia we don't have a Uganda cement authority so I agree but ebitongole bimwe mufutora busa ekitongole kya government ekikuleta sente omusaho ya government tukukole cyokwenda cyona obukoboliyo ikigari cyo munyo nkwe examples yes Uganda World Reef Authority to so kujayo no kigaye mbeba no bukoboli geno oine battalion yono because ne tuletera kasente nobody will listen to you to so kutwara yente zawo hati no musana kanje yu weekend
in the end of the national parks hatu norana parks baliyo baja gazetting ezindi 8 national parks ezindi 8. You can't do that. URA tosoko jero that today na nyowe nanka omusoro guhaturule mukole kimukwenda utwabintera imbundo kawara. You can't ask those questions. Abachi government ni haya kasente ebitongole byakina nema bizingamizibwe na forest authority mugamba because ibyo tubikuleta sente mu government nukole cyo kwenda my friend omwe akalishiriza amasindo kaliye kibera za budongo naki yakwata trailer yembao yemiti eriyo neja nkahi neja Kenya neja heri yanga yajemereza driver yamsekera yajemereza atatariga mu driver yamsekera aterese obaterire somo nawe yajemere nawe yamuyanga agira ati nyowe is just a sergeant agira ati nyowe amundu bite I'm not releasing this thing, this is illegal transportation illegal. Akachiri aho a convoy yamwe pickup singisatu izikeiza za mutabu na bagenzi babera babe bari aheri umuntu numaki for 2 weeks kandi role yagumiza driver amazira atsura bulungi ziri samukaga zekyo amira atsura bulungi sebo o driver yabe akwasire so hati omumbera nkejo nobo kubole kada mchunguzo olu mukozota bakuta omu authority kasita bakuta omu authority eya government because government ahikuya sente nekuta interest nyingi so abanema bukubuza abanema nonda bakora iki nonja kurugaha osenye factory y'omuntu already minister wa finance nana representing president in brief president ayikagera ngu abari mu factories mutabakwataho na habasuma bakanda mchukuza byana agamba akagera ngo omuntu obwareiba ekikure byagura mu Uganda ogumu mureke president so hate bi miliyoni mugamba okubana sobusuma kurana ebe bya rationalization ni project y'omuntu erumu fitna ebyo kuchendeze sente mugahwe bidako esente bidako kuchendeza mutu sente ezikwetajiswa compensating abantu nizikire zitukuja kusavinga in the next 5 years. So we are not going, it is not about to save any money. Ukitaka cyo kusavinga sente aho kusavinga sente ni Muhammad. Number 1, reduce that cabinet and go to the constitution negamba 21 ministers of state, 21 cabinet ministers mchendeze. Number 2, what mbarara site twine ba RDCs mwenda, what are they doing? 9, twine RCC, twine deputy north, twine deputy south. A office ya RCC haroho babiri ba assistant RDCs katwire na mugenzu. A north hariyo babiri, a south hariyo babiri. We have 9 and all of them nabasibo mutawuno mu bari mu betting halls, they are doing nothing. So au kuma turanzo na kuchendeza sente, we know what to touch. Maybe umbi udagamba include this question. Hakariho plan yo kureta akachiko akaragereke mishara y'abakozi ba government ubona the salary review commission abo inchamano kutaka chikwago gatari menji why we slow that atunoreba katiba parliament noreba muno timo kuna kushobora umuntu nyangora kwate nisoko yamba hata bowazi unyangore torundero wa John kandi bowazi emunyu ekabaye korira umfuyonka ngenzi yaje uzeta uturira umunsomu waburo kwasa eto wakumunkwasize no guunye korira tarho ahantu ho kubasa kunjira ukacirra waza kugira ngo bateho review commission akachiko kugereke mshara katembwe ho ogo kwenda kateho takwenda ogwe bagukwate mu chief beneficiary so katembwe ho hat parliament ni era hingu ziteka dio kora referendum yoku jereke mshara ya parliament nari kuchendeza parliament so no ohikachsika haze chisika echo nichiretwa
okushanga ngo hati torawurire ngo abantu bakaba batandika kutunga senta amasumu bakugira ngo ekitongore kitu mutakikwata manye bitongore mwe bukashoroza sente bantu mwe kitu kirya listi bariyo nibenda kukihaho ati kimwe tukoreke akakigo ka national economy turonde sente abantu ba fundraising abatware batwishe ukarona mani gadani cy'umusho agayatira ha flow nengara kamwe yabe nagara kamwe minister wa wax Katumba as if the minister was not human. Yes. Over Unura Dan was becoming too emotional for no reason, as if the minister Katumba Amara Unura akata kujenda as if takumama gasogwayo. The man he was like a dispossessed man. Akana sakwaro mijini. So he was jumping up and down. The man, I said, what is the problem? So akara hii kwata milioni tombara. Naija kutora yuna hamwe mchombar kugete byukuzana. I'm sorry. So mwenu ombugufu. To inaho kubasa kutora. Because I work with lojiroti manyano rebo mhayirake. Echintu atinka nka judicial system. Lojiroti mshango gwansinjira yero C1 kanzo wa 2. Gwansinjira 2 kanza 3. Now had problem itu ine sofa umwihango. Neyo kugira ngo omuntu wo kwenda ngo akorere ikintu we no nicyo kibuzo tokuza mu parliament ngo wahunjire tokuza mu cabinet ngo wachirre tokuza mu commission ngo wachira baba nema oguba kwasireho rero bakabakwata no atombazugure so tuzagwa Jonani ayineshonga yajya mutumuze cyane ha Jonani eshonga yi abakutimba musenyi nayo ntija kujitegereza akwa ntuteko kuja kusibunako ma champion naona ija run champion naija kuma because you can't be a champion forever. That is my thinking. Gwara bisi wakule miwe. No. Nkabuza munye na hinkurga na burga munye na hinkuza. Watandika kugamba ali champion. So, ogakwe. John, why can't we allow a person to speak during their time? John deka kunyintimidating. Kamushabiri. So mwenu where DC, jangu uriyo mweka bakamumba. But the point is to restack. Kandi aba opposition ikiba kundi disappointing. Kujukikomu kuriki. Nabo bizarsani. Bari yakiro wateka. Kandi bone bija kunonga kwa binene. Manje byokuri kwenda kuriya mwenkana ndebe abo bona nibihanga yona. Abo kimwe mwenda ngo sayo kuri abo bajya John, what happens ibyo kwenda garaka muwavika ukabije kabigaraka mu so point ko kuzo opposition ubundo juru tumwe naba kuba kwangeki nari kuba kushembeki nari bahabura bati kunkano ro muntu yahinda makuba atera makombi bisho ko musheje kabe nagambe bwambi 10 buri izoba atka yazar 8 kabyaba 5 kabyaba 3 uzo kurura ryari 2 urura ryari zero balance azo negative tachigamba habiriho ki ngo kibiro so pointerungu wabuze kibuzo impuga ugumsara tino nije kuchiriza parliament because waje salary review commission neja ku reviewinga nogwa member wa parliament nogwa mpuga manyo wo review commission thank you baza kutaho Nixon a commission Oga Nixon ina interest yo kuja kuba member wa parliament echo ngenda kumutwara mu parliament abena akura taragura umushara conflict of interest tandika day 1 okay itandika day 1 so to in a struggle ya man yo kujara ngo kuza kujya tumwene echo kintu twasa kusolvingira thank you ate echo ntugambana bwo cyamaja kampendere naka manya no butwa kumajinga tukasevinga trillion ibi ebyo byasigaraho bya survive bya kahona ko kubihereza sente zo gukora imirimo nabwo torushura ngo niko Jonan government okuba mpango
because just iki ni ikintu kimwe abitugambaho aha bloated cost of administration districts ni nyingi town councils ni nyingi cities bariyo mbazongera so no twakugamba ibi bitongore okuchendeza wazo nangwa oine electricity generation oine distribution oine transmission oine regulatory electrification agency oine regulatory authority oine then ministry of energy oine ministry of energy abantu mushaje bona abantu batwara amashanyarazi kugaragura y'unitornana nkaga no damu tubakire sibi Jonan obutwera rekera ngo government yabawango abaramuka n'abanyayuganda kabatungire mu mirumo what is the problem beyinemeramo bashashura payers you earn beyinemeramo bahera abana babo fees hat problem ne harone cyo kweta trickle down effect general nashashura abakozi ashashura drive commissioner ashashura aba at problem ne abanyabuhanzi baba washora mukazi wa mugenda ati mukuzamu mukuzara abana mushaka wapiki mwetenga motoka niho mbashaka kutanguza ibintu mukubije mwa komisara none inteka tekashana ngo utwahire Uganda cyane na mukaga abana be bashangira akaragira ata abakina na mukago kanu abana be bashangira wazire iwe abana be bashangira none inteka teka ngo oriya owarahira Uganda naza kujibasa nushuka kana abasa enambe yabintu na ebirabira na mwendo kwa ukukubanza sina na mukaga hata twacyo muri za cyenda na bumwaho abantu bamukize mukono yatandika kugira ati kutwagire kuyagire kwata abarabanze kumureba ngo haze ibintu byakukiza amani yababika nutayura bese je bagambira mu bajo bagumana bisha ako gamba kapto bakaresere manyukuzi bawo nho burayi mutina o Nixon kabyo wayimira mazimuro bamutera busubure kaka kinechaza kwa so kunkana yayimira mashisha kunkana muri wena no kireba utakanya ngo bakigamba tina yakucira so ubwo gaho ninteka ngo mwemeze hata nyono mureba natekwa ko bari reviewed mutaka reviewinge mushaka mbanze mu reviewing leadership kamwatire ishomero owitwicumu abuncu rutamanya bugire kicumu amakanisa kagagireyo abuncu kumbica nuguzi birekizo ndabona no kwatomwe hako review ngo muri leadership enjira tuguzibira zamana baburanje na mhanda n'imotoka zingura kunka bibi bintu bihingurana nje na MCR so oshimwe kubanza ku review ngo tutabenshi katandukanye yayi ubu nyine ebitongore nyamwinjo mu mashanyarazi aha benshi ngo mashanyarazi gataro and who is in for that kamutako babuza abintu numuranda rwego wagamba hatyo naje batayo naje unarunda abantu kugira nagambaho nije motoka izine zige byamutuntu byacu n'uyubuzo tutagamana garebe just nyenda kwa dressing abantu kugira kwaganira kuka no twakutandika ikigombe cy'ugatunguro bahora ngo nicebe ngo Jonan nije aho naho supplementary budget yuko sakurebesha umuro rwa yakumwe so agamana abo tutagataho haba fresh abo tutagataho abo mutakubasa gareta mwari ngo gushaka mwora mu minister ya kwata factory gitagatiye cyane oga akaka silence ukakarga so twine tutaka reviewinge mshara nebindi akozi tuzosereza fast kwezabasinia twine kubanza reviewing leadership cooperative ngo mshara mpango ezabasinia ni first yo ezibisinia ngo gwari ndazo shotenjizo bari yakoma konka fine kuba umihanga imwe bakuza ku reviewing numu reviewing hatagwire omushaho ari naragure ndware tari cyari cyo kubanza mubanzo konka arabo mpango nukumanya ngo mutandikiro ndebendeze aba bari mu gukora cyo bashinzwe gukora bibuneje ngo amuru batamuka bunjukona tutegereza karumbu ko masiko gitu konkibo tumanye buzuba hiburi mu mugambo ringa kwa diwa rwanda hata the problem so mu mugambo ringa ubuzubu tubureba abanyugana tubato misho abanukaga mabara kokora mu murumo akaruka kiza so imwe kizunu mshirego then aba movement ori agambo ringa munonga thank you RDC baba bakira anyway bueno supplementary y'umungari nyoni yanteraga akanyuma akanaronda anyway konka aba twin language yokuza create no ngeno ati Uganda yitu
eyenganda zikurenga 65 okuza kushanga ngo hati twena ntugarra hamwe nk'ihanga ntabariho urugendo ruhango oruteirwe wabara ba presidents ababandize okoshanga ngo haine icweke cyarukuzamo akategeka bakamubara nka president kandi haina hati ine yona busha konka okushanga ngo hati Uganda yona buri LC hariyo system ya government Uganda tikatwire myaka mingi ubarire mune myaka nk'ikumi yuko kikirisa president yabanze kwere mbere y'ihangire nari 15 so okoza kunywana sezo nganda kurenga zona zije harwariro nayo natasiko kwayo ngani mbuza ntona ntananka ntokwagera ati ntoba mwetsa umugurusomo yaje atenyorozi yotara tomanya kweru mbwenu enganda za Uganda tukushanga ngo twena turahamwe bageta Uganda as a country and as a nation ebyo byona nibiteko kuzamo now konka review neyetengesa mahariho bwire obwabe orete kitenso okatino tatekerero ayo abantu bashatigura yabandi amakonka hati Uganda tebekine gukora reviews kandi ariho n'abatandikiye kushisha opportunities ukibora umucunguzi wakure kitongore nanka hato kashanga ababa bo wanyu bona nabane ibazo bona nabo bonka ukashanga Uganda yene koma kwanyu so nebyo nabyo birumu ebishimiye kuterwa mutoki thank you akandi bishisha konganyo ino my view ebitongore birukushana hari cy'abanyankuru bajango namuzibe nakireba mbwene batahe ikitongore ngune cyo gukora amashanyarazi no gajanjaza tikiruko marebye bitongore mushanju munana ebyo kitinsa kabiyana highlighting so hatebyo reality bikwetenga science rukora inyunyi thank you yes Charles Mwesige chairman wa veterans ikegegwa nagira ngo nimbuza Jona no wanupo nibagira ngo bakwiba bata kano ryo mu government umwe no wori mu kameka abantu bakwija bakatwarente yabo bakagiye mu kibuga kandi urumu nagira ngo nahagire bitongore bindi ebikora emirimo yabyo kubone gumo basigazi bana kayangirwe na sima bari mu program yo kushira munonga mucunguzi tugume arafunse impaka hona nagira ngo ari natureba ngo nasima we bari tugume arafunse impaka hona ari ni to Godfrey ni bori byanamera bari kutureba reka tugaruka mu studios yawe dakike mwemwe twasagaze dakika nazonka then tukahendera program twinaba ekaya ndenda kwibaza abo kutubangira program y'iki tenere program kabuye amagezi gaho naho tukore iki going forward nyowe ndakike mweyo ebitongore mwe bigitwe bere cyo kubaza authority namazima tushaze hakasente icya kabiri ebitongore ibyo byona ebitari mu ministry mwene abatari ba public servants ningira biza contract okay ubundi kikayamba dene chamani no basakugira man power wache kunkogire stand by force okay ya military na police yo kugira ati imwe abande enzu ya Nixon eyayo mechero mcharra police njijo basirikare mutembaho abaragidu moshingeno baba go and do that work ko kugira ngo ugire nema ibo authority istameka ampara egira abakozi 10 banga hine motoka zingahi kandi nsi egumeneho icyakashatu ndetse kugira ngo icya salary review commission eji yumwe neshemerire kubo thank you president aturanaje ngo tatunga busha kandi imanyo wamuzibire kugita thank you kandi tinkureba ahabwenje etakuzaho akore kintu kiceremana cyo tukamanya ngo ejireho yakikora cyane thank you ecyamperu nagenda kwibaza baturura nabatureba kandi tuko witferirwa umuntu witu yagoma accident sorry mwabona wagera kamumo
omushubuzi bwa ubushobozi tushasha munonga nekejo okay ndebera aba family ya Buturumba mu Bambeka it is so bad Jona numudakika yemwe nekabona program nanyana kusiba munonga abatureba munonga abasirika message kugarama mani bwira abatureba sibe n'abatwataya nabo kandi okushaba harishwa mugambaho babana bakwatana sebitongwe babanze kumanya imikorere kutsasa koze kikanisa parts nyinjo mu kitongore kimwe harimo abakuhereza just kuhereza hati ko mu cyaci kitu cy'amashanyarazi twandugamba hariho bwa generating that person is technical umuntu mutaho no kubota kumwenda ko niwo kucamanya hati no babasa kwiyahogo ko atayine favor bareke hogo ko bakamutaho umwana wanjije yonka so hati nuko zomto twizera cyo tuzakureba bitongore biyegita ko kabiye cyo kutiyamba ureba hasigaho ikitakutiyamba so bakora yecho mugenesereze cyo mwana mwene Uganda ne yanje na niwe shimye kure Kongo twakore kwiyamba Uganda bitari kwiyamba ndazi abahanga ni hanga yanjye John twendere program number one amara mu gwituguru kubanza Noop is hugely incompetent to rig a national election. Noop tayine bushobozi kwiba karuru akiyangariyo passes it is a lie really. Noop no mujibihira esente bakazabaho mu muzireto mu karuru maziria abazirire mu gukora umusaraba gwani last year omubazi ha rationalization kandi bwo watungeria motoka yibanoga rationalization nyo bunajumanya kadi yanje hanagihire no bunajigura ni babanya now rationalization aloho omubazi nyini mbambazi gwa busaba gafume mukwate emirimo y'ebitongole don't argue with bitongole don't go to parliament emirimo y'ekoro bitongole mugito ministries tanche kujikora hati ngo mu district twin environment office bakamuha science pay 4 something million hata mwana wakuba naendo murumo gwa environment takujyo munemo mu district natunga sende nyingi kuchira nemo mukwate abantu ba commissioners abakole mirimo eju kuri mu authorities mubahe sente ezikwingana n'abali mu authorities in the next 2 years abali mu authority baje kuzenyinga they will leave the work themselves muri kujya hano mukasisa n'ibyo omwami muchungu twendere program nebare mnonga ekitongore cyo barashanye ngo kiri cost effective ngireta hwentasi hati nkaba URA no bako badaburingira umushara bashanga ngo kiza kuri tentasi nyingi nyo tinkushire mbuzu konka consuming authorities kugira ngo kitongore kiryaho nicyo kwihe sento mu treasury yihanga tukikuzitamo hati icyo nikiba kiri relevant just like ministers and other DCs so nicyo ndikugira ngo aho they don't bring money John nara DC bring money to government John twaheza okay I'm sorry we know what it means I am sorry sir for hirwa wabanza wamba ngo byetegereza I am sorry now ningira ngo Jerry Peter Ragari okay now umurugo kupera radio kandi ngera radio ngagwanga John reka twendere nishaba umukuru w'ihanga ahara teretoki akashanga ngo reforms nzetengwa ubu bwo bwire bushyikire abo kwa abanyayuganda bengi betegereze kiroho nicyo kurano bagera ngo itsurungo value thank you yes wabara mnonga Oysten sa kada Muchungu Geoffrey wabara mnonga Kabuye Nixon wabare omwami mugizi Jonan wabara mnonga turi nawe John ntwenda kwebaza abantu bitumwe n'abatureba kandi ntwenda kwebaza hotel ekaya Crescent Hotel hariya kamukuzi mwebare kutubangira mwebare kujya guhereza burungi mwebare kugera no buyonjo burungi munonga no kuhereza service yaho naho twenda kwebaza technical team yitu twenda kwebaza management yona abo kutereza umwanya guburwa mukaga nabande Boaz wa Mongolia nsagara katongera nshongeza rwa mukaga mukama yabakunzire ntubendeze kusiba kurungi ebiti biteekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu